Tutakire nteto ingi na ndere muthia cibitari ya Jekim Kurugurwa bubo ni nyuma yayo kuingwa gwantu kuinkai kumanya na watho kumakire ministry ya ugima bubo ejete nyuma ya koti nene gutejaniria untu bubo na kuria cibitari wirugurwe na yete nambere kweja na utungata IGAMBA RIGIITA nambere agitaririo untu bubo wakiri wa cibitari General Kalpitas Mbabu augite IGAMBA riri rikathikirwa kimya twetete cibitari je ya ingiro nyuma ya nteto kumira ati ni kuira aje gukurukira kadi cha NHIF kumania na mbecha cheguru ire chiethiritwe ikigitwa muthuri murioki na kurikithia Cibitari Jekim Kurugurwa ni mwe cibitari ria irachitire kigicanga kige manthu NHIF kitumenya minister ugima umerende na Kenya ethura kiuga cibitari iri ingwe a cibitari iri ingigwa ntuko kathumba indi amana bubu muthenya jwegoro koti ya Miru yethwe keja na watho ati cibitari ni thwe Kurugurwa ujo ni kuringana wakiri wa cibitari iri no Kalpitas Babu uraugite cibitari iri itaye wakanya kuthikirwa ni kiama kia Kenya Medical Practitioners and Dentist Council baandika barua bauwa bakuinga license che cibitari ucho yele itikarite na minister wa health au anwa kuinga cibitari ucho yele ni untu bwa allegations chia wamba bakuia mbecha chia NHIF nende cibitari ucho yele chikiruite aneri ne untu batwirirwe mantu yau ya kuinga cibitari chiao batithikiri utio betwa baambithwa bonewa bena makosa na baroire chionthe betirwe ibanenkanire ende kurigara barogeu ya baingire cibitari ya baingire batithikiri kana berwa no wakulalamika kana makosa yao yariko na igoro kwentu kwenjuma koti ni raikirwe maratasi yetu yaina gitumi na yatoa onde kuga atiri baruga ira cyo yele cyandiki cya kuinga license che cibitari cyo yele na bura minister wa health awite cibitari kuingwa untu bu koti ne abolo ameria na onda na kuringana na wakiri Kalpitas augite IGAMBA RIGIITA nambere araba ketho bakithikiro ntariki 29 che mweri jojo odira cibitari ketho igite nambere na toe waonda iu ikenda tu serve ministry na tu serve kiama kiu ngite license tu ya kuwambana nabo kuri tariki 29 mweri yu wetandatu koti ni miro wa high court kwitha inya ciongwa araugite kaite gaka nandi muntu onthe nombo cho tungata cibitari nezi no tunani nombite kuthwe Kurugurwa dira kwina court order antu ibabati wita cibitari na bakaritwa bakundwa muthega na bakaewa services ira inge chionthe cibitari yeya na utwikulukira onde twegine koti igitari na wendi bwawe ni kuona kioto ka cibitari gikuonekana no ntwaruga kuringana no cibitari ri utimaitie najo client yokwa utima kosa wena bwa wathithitie na ebu ntwetite kotini onania ati utima kosa athithitie na koti ikathikira ntere cyo yele na nama twino kuyibwa konanya utibu athithitie indi uratu IGAMBA ni koti na mukana yo koti ni UTUNGATIRA kiripotera muri weekend mbita muthuri murioki.